Dva dneva ostajata do nove preizkušnje. Po 3 neodločenih izidih si grofje želijo zmage. V tem tednu so analizirali tekmo z Gorico, popravili napake in zaprli poglavje obiska Primorske. Najbitnija nam je priprema utakmici s Aluminijom, gdje smo analizirali protivnika, gdje smo vidjeli njihove dobre i manje dobre strane i u skladu s tim smo pripremali cijeli tjedan ozbiljno, sa voljom i sa željom. Vidim ekipu koncentriranu, vidim ekipu da želi da se iskupi za onu prošlu utakmicu koju smo odigrali u Kidriću prošli dio sezone, gdje smo nakon vodstva 1:0 izgubili u zadnjim sekundama utakmicu i to je sigurno jedan znak za ekipu da opuštanja nema i jedan osjećaj revanša koji se nekako došao do nas iznutra i inat koji nam se pobudio i hoćemo da napravimo jednu ozbiljnu utakmicu, tvrdu, respektirajući protivnika jer igraju dobro, organizirani su, hrabri su i ove utakmice protiv Olimpije i protiv Kopra dokazuju to. U svakom slučaju neće biti laka utakmica, pripremamo se na mušku borbu i s te strane moramo biti maksimalno skoncentrirani i tokom 95 minuta dati maksimum i samo u tom slučaju će doći rezultat.